Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai bang imperial sobhai pi syaki mat Khubor mentaka tanmit. Nya phashwa syaki mat Khubor naga Jylla. Kinoy lam shnong ringkat kinong shnong kishnong huroi berkishnong lahaleng ha kejinga kendu deputy CM jong Genti Hills Autonomous District Council. Ha kandu tu Rymphang araja pun rio kila aipor artayo menpendam no ejing penmena leading notification ban itu yak pershin kumgashnong kabahab hapo ke ilaka rembai ka kenhul menteri jong sorkar Jylla klashim yakarai ban penlong yak election syaka Garo Hills Autonomous District Council hakash photo uyayong arajar apun rio bar keskinyo vote kanlong hakat saudri uyayong arajar apun rio yakin lepentip daudong ektian ka sorkar MDA uba wailan ki Jylla ubelong ru menteri sorkar di belawai ke jinga langkin hul menteri uwe ni kenang belati doyong ublayap ya ubala suba ba ude ubar Jylla ubala antar ba uladan kumbasa pos nam karta ubudan kerenyeng ke bajrong kumasan put ompala satya bentip kerteng bat haduk menta opadan satya bakamtra ya kemet jongu Ketika medyap kerana minta harga jaka buk medyap hak Klieriat Civil Hospital East Genti Hills District. Hak kedua bar mang tingka kebelalong hak kesini hat majai ke katnyo tuk Rymphang arjara hunriu. UMLA kemarin keneng constituency ubah Havingstone Kharparan ulawan ra ke jingkeli hiyin dorbar ban pan juba naka sorkar bado haduk katnu ki consultant kidan hak kitrat repair jangka sorkar bad katnu lasiu tulop yaki. Mendirang bak ka Jylla konrat ki sangma ula jubab bagi dan lepun rengut ki consultant ki bede ki rushimet bat nan lo kita ki dan sa san bukandaitli constituency firm lani ki company but yakini ke sorkar klasiu sau point lepusan klor tingka shisnam kata tangha usnam arhajar apusau arhajar apusan bat ka jingsiu kamde ke basiu tulap hendai ke dekat kom ka kontrak UMLA Keraja Bela Constituency Dr. Mizanur Kazi Ulawan Rai ke Jingkeli yang dorba thawan ke Jylla ban keli nega sorkar bahato laga sorkar klashim ne em kilat kelenti ban weng no ke jing ke baka sorkar ke jupen slam ke ketulop jong kena hikai bat ke senjam ke baka sorkar klashim Haba jawab ya kani uminti katrat peliputi ubak la kemen rembui ula jubab baka sorkar kelas dang remegilai school information management system kenang ban penkloy ban penpoi ke jingkhen ke bede ban siu namar babaro shikata la chuchim jingkhen bet dak buanra dagi kot kisla ki MLA bekin thop ya MLA kemaurin keneng uba Havingstone Kharparan MLA kemau kerwat uba Renekton Lingdok Tongkhar baru MLA kenong thamai constituency Klapen pau jing sokmen ban yo I bagi kampen roy kelas tang bantu shat shenu shilong lani kanong ba bathamai hashilong bat kla pashat jung motu ya sorka hak bebon kimat bakan shim knam bakan long ke jimentoy ya ki pat ba haba jawab ke jing keren jongki rang ba ka Jylla konrat ke sangma ulega tho ba keren bon ki ek ki baka sorkar kla le ba kidang yahat minta bat bon ru kibla jandep dreg dan bon pat kibedan hajumot ka sorkar ya ka ba onom paritho minta kidikot jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Southeast Khasi Border Circle ha khandro trukunam phang arajar apun rio hapo ka jingala president uba kermen shangdyar kleban ajingarap ya kuwe ka long yeng kabla do no ya ka yeng ka sam kabla plu ha ka shnong thit ding ka bahab hapo Kemosen ram CNRD blok. Mendapat tunya pasi ki Khubor nakari. Mendirang bak do jong keri Narendra Modi ha kesengi baar lapha ke Khubor pediang ngobha. Yo President jong ke France Emmanuel Macron tang supoi ha ka lengsun hamambai. Bat yo Macron la pediang ngobha. Do mendirang bak ke Maharashtra Devendra Fadnavis bat ulat ke Jylla warchaya Devrat. Grand Mufti ke India ha Khantapuram UAP Abu Bakar Musliyar ula kentai ke jingkeno bagi Muslim kila syak pendik hapok keri India da kaba shim lakran yakinu kini kimat jingada ha ke jingga keduk jong u bat menterang badu keri Narendra Modi ka Janata Dal United ha ke sengi baar kelata kerenting ya ke seng Kongres hadin bu noilam barang ba jong Kongres Umani Shankar
ayar ulakam bagadan kejinki phalo hapo kayingasem jong kajanata dal United. Menteri Bakmi yang ketenat pelatingka jong kesorka Tamil Nadu Uthangam Tenarasu hagasngi baar Lawanra yang mang tingka bersipor jong ke Jylla nak benta usnam mang tingka arajar apunriu arajar apunyo hagiyeng dapat tawan ke Jylla Fort St George. Mintrang ba ke Assam uhiminta beswa sarma hagasngi baar lepen pau ke jing snokya halor ke jing kharoi ke jing bumbriu hapo ke Jylla dak bakam bagi jing kharoi jong ke Muslim kelanang Kiustet nomor ke jingwan buhai shnong bean negeri Bangladesh hakapol bagi Kongres kadangbat yau lakam sencar. Khubor pahara labu thong banyak kendo hakalai puai trip leber kat kum kapor balabu. Da Menteri ketenat kampo yeng jong ke sorkar pedeng Amit Shah pan pinduk jatlut ya kilek no Mawis hapo kari India. Ke National Investigation Agency hagasngi baar kelahir Kendra ya kuwe ke yeng jong nong tre sorkar belasong that hakandong ba Srinagar jong ke Jammu and Kashmir hakabe day bagi kam lekno la register case hausnam arajar arpusau. Kita long Khubor betikna klayat ho ba ke NIA kelapen long ya ke jing talasi ya ke yeng jong unggulam Nabi Bhat hakathan mejur nagar jong ke nong ba Srinagar. Kedorbar mang tingka jong ke yeng dorbar jong ke Uttar Pradesh kelayat hapadeng ke jing syapin thut naki MLA Kylleng Persha bikin thop naki Kongres bat ka Samajwadi Party. Ki MLA ke All India United Democratic Front ki besyong ha Kylleng Persha kelami jendat na yeng dorbar tawan ke Assam. Hai ke sengi baar hadim ulampang ke yeng dorbar beswajid dai mari ula kentat jika jing terwa ban ailat ia ke jing keren halo ke jing kentok bela penmi dangshan te mintrang ba uhiminta beswa sarma Persha ia ke jai pendriu miya. Khubor senja ke lahap berpen kendria asya ke wepat ke jaka ba kham shngan ia kisan huwengut ke jai pendriu kuki hadim bagala kebyang ke jing kenat hagathan litan sarekhong hak balai potli ki yeng la sha wyangding hakani kathan. Timenta paginya phai siki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Ke Board of Peace ke badang syuthau thamai du President Donald Trump kan selong ha Washington ha ka diga tayo ha ka bakiri ki belong ki dekat ha po ka ni ke board kin ai ke jinkular ban bay pisa palat $1 billion na ke benta bante thamai pat ya ke Gaza bat ban pha ki breu na ke benta ke jing persang ban pinbet ya ke syong sok syong san. President jong ke United States Donald Trump ulong ba onye dan bentalang hakijnya keren hak bagi hek sorka jong ke United States bat ke Iran kidang penkre banyakin do lang hanong ba Geneva da ke pen pau ye ke jing kermen ba ke ni ke jing kendo ke poisha ke jing sngot ho jing mod. Ka Bangladesh Nationalist Party ke layo bat biang yo lakam sinshar hapo kri Bangladesh hadir at postnam hak bagi MP ke bedang Shushajit thamai ke la sha pentian smai hak kesni bar kejing bam smai jong ke kinhon menteri kalong ha South Plaza jong ke Parliament building ong Khubor jong ke Bangladesh kejing pen keriak jubor kinong Afghanistan ki babuhai shnong ha ke Pakistan ling ba kejing king torkham kanang kiu hashwa kale niam Ramzan lai thu ki lat thai Khubor jong ka than ha kesni bar Secretary General jong ka United Nations Antonio Guterres lon poi New Delhi banishim benta ha ke India AI Impact Summit arajar apun riu ha ka baun ai jingkran kerpang ha ka biade bat ka artificial intelligence bakan long ka atyar ka ba ai jimentoy ya ki briu tiki lagi Khubor hakimat kimat taga janmet khublai